Ini por yok batai page pangkai InStream Ads. The welcome back episode session cakani video nga. Ini por da bon na perdi yang pi pun mutipiga kaya ka kani ka InStream Ads. Kama diu pi ni dam kani ka ads on reel wa kani ka bonus wa kani ka InStream Ads. Tampem batai page pangkani ka InStream Ads. Tua to empem bude pega course yang kani ka ads on reel wa yang kani ka bonus. Ini por yok batai page pangkai InStream Ads. Wa ye daw batai page pang kani InStream Ads wa to ra poi ka jing update ni kani ka InStream Ads. Wa em kam hau le pi ka tuka Facebook profile pi ya kitu gua ada create custom hakni ke Facebook datok lang kam wa kitu ke perlu wada yo setup ya kani la mutip ki ka setup lah ni kitu gua ada setup kale tane gua ki under review da jimut itu ne baik gua kam tum je pi ka apply ditu ini yo batai pi full detail chapangani InStream Ads to ka vin ka platform wa happy sado na benta woro yang kini tools wa yo bini ads on reel ni bonus to kani ke InStream Ads to happy sado ka jing kamai kani ke InStream Ads watok ka kam go ki long video jimut pra khade chpau ka san minute kam te kam video ga kini InStream Ads to uthap reels phini to upload dur phini hini kam upload phi ti video long video jimut kam tu le vlog kam ter kom example kam kita uthap phi to ki long video example kam nga hini bata diong chpau ka san minute to kini kata InStream Ads oke i na banta wa heb sado na banta woro kini tools kam dapat ong api tu te ale to jing tv ke ye de wa important ule kini ka InStream Adsแต่ก็มาดิวพีนี้อย่าไล่ช่วยก็แต่แบบอย่าเป็นยูพีก็ยังก็อัปเดตทำไมอย่างกันนี่ก็ InStream Ads ป่วยสิ่งบ้าอุคลิกพีกันนี่ก็ InStream Ads แต่ก็มาดิวพีกันนี่ก็ InStream Ads นี่ปอร์แต่เดี๋ยวเราก็ set up ini ตั้งมันดักสิพีนี้ set up แต่ดังทอini land more เห็นนี่จมุดกิกับ Facebook อีชัวอุ set up พีกันทุกจิงติปชัวก็ยังกันนี่ก็ใจกำนูใจอูเป็นคำพีกันคำแต่ example มั้งแต่เดี๋ยวบนนั้นเป็นรีวิวพีว่าเดี๋ยวเนี่ยก็ under review แต่อามจันไปใจในกันนี่วิดีโอขณะนี้พีสิ่งทุกแต่อยู่ไลน์แบ็กอดีนี้วันอยู่เป็นยูพีกันนี่ก็InStream Ads วันหินุบรรดาบัตายก็อีไลน์หากตุกา professional dashboard มันได้พีแต่ scroll down เฉพาะ scroll down เฉพาะมันได้ยูพีนี้ see all others แต่คลิกนี้ see all แต่ยูพีกันนี่ก็ scroll down แบบเฉพาะแต่ยูพีนี้ถอดว่า creator and support แต่คลิกitu เนี่ยพาวคลิกitu มาแต่มันได้พีตัววันแต่คลิกกันนี่ก็ monetization มันได้พีคลิกกันตุก monetization แต่เนี่ยพาวคลิกเบียงพีกันนี่ก็ program eligibility klik itu mana dia klik itu dia klik yang hak kan ni ke video pithok ni InStream Ads scroll down cepat dalam cempia thok itu klik itu senyap ha te kamadiu phini de am la ka vin ka ni wa thok ni set up InStream Ads no te ni InStream Ads eligibility on Facebook ini te kamadiu phini thok ke Facebook che as of October 4 2024 we will no longer accepting application for InStream Ads on Facebook because we are building simplified creator monetization. Hini jimut kena ke Facebook dadu so trik arajar arposo me accept dega katuka application pi lene katuka setup pi ha katuka InStream Ads. Tua ye daw watok ka wachna go ka vina ka update thame ka pertu go content monetization te ladi setup pi ka katuka InStream Ads le tene go pi under reviewแต่เราไล่ก็พิจิตรเนี่ยพาเราไปพิการกันอยู่ที่อยู่เนี่ยทุกคำนู้นไปไล่พิการอยู่เป็นมีเบียงกับตัวเซตอัพเซสชั่นเนี่ยตัวperlu ada set up แต่คือperluว่ามันอยู่เซตอัพแล้วเนี่ยพาไปพิจารณาอยู่อุปทานพินี full detail กำมาดูพินีถ้าว่า simplify creator content monetization experience ini jimut kena ke Facebookอยู่ว่าอยู่กับเป็น VR กันนี่กับ InStream Ads อยู่กับเป็นมีดัก content monetization wato ite daw te accept wa katu application lene accept wa katu set up option b2 wato yo ko ap da kani ka content monetization te snya bha yang jai ne hampule set up lene la mgp hapo under review le yang chwa daw mi byang itu man da yo pi ka kani content monetization te da hap langga ads on reel ka bonus ke text photo ke video jimut ite example Kamri bini thok wala ni po line war we understand that this change may be disappointed for some creators ini jimut kana ka Facebook tibai ko wachem chitomi wala ko kamni pen kala go chibit update go chibit da kelan edit kamri bi man chwa da em ga tuga criteria yang kani ka InStream Ads hab yo bi sanajar ke follower wa kan rupa jar minute watch time de yi bi ko mai bisa lang ba kani ka InStream Ads tang ketewan untuk ki tewa kam untuk kita ke kriteria wayo pi sanajar ki follower wasan awan rupa jar min ko wastan kate kam de yo pi layo pi san spa layo pi cijar follower le kini ke content monetization yo bai pika ha kamera batai pi ketuk short video la ngabon sen batai pi ketuk video ki manda am gani ke InStream Ads pi la dio pi ka gani ke content monetization terhadap lang ketuk ads on reel wa ketuk bonus jb tap reels jb tap photo jb tap long video
hatua ro dahap langgo ha ke video ha kani ke content monetization tadi GP ko mai bisa lang ba waro itu platform mar tapi kitu ski ads on reel ke bonus dahap lang baik ini in stream ads. Tesnya bahau lek pika kani step by step kam dia bini thok we are sending invitation to join the Facebook content monetization beta and we will continue to do so in following months. Chua ukut ni ubenai new last yang kani ke Desember to go pi waro ye kini ka content monetization GP ukamai bisa lang ba kani ka in stream ads tepat ba ham janam dia hausnem arajar pesan daw yok pika kani content monetization te em kamu upload reel pi man kasni em kam le u upload pi ki foto text foto wa ke reels dilang kenang yok pi smart yok ka kani ko content monetization kamar kulara Facebook ini wadau go i ke vina ka ni ka content monetization waji kamai bisa lang ba kani ka platform waro ini te kate dang em go po andar update jingmut dang em go po dang pencena dang penki giga yo pai gi kam nu jai gi jing yo nong gi ni yo pai kam nu jai u su bisa gi ya kita gi creators ya kita kam i wachna video la ni gitu perlu wachna reels na wa upload dur man gasngi kam gitu su bisa ke Facebook akan ni ke content monetization tadi em kam le kam yu pini thok ni we are sending invitation to join the Facebook content monetization beta and we will continue to do so in the following months while beta remain invite only 2015 you express this interest in this form jimut ni da ang Facebook ini ladi am interest pihak ni uyok pihak ni ke ladi kuat pihak jimut ladi kuat pihak ni ke content monetization hapadap pihak ke bina ke important bah ni ke form ini kamar you ini blue in this form di UPT blue bah ni tebuk klik ini in this form mana dia klik ini in this form tadawai ke vika form ini wa kam pendap ya kini ke in stream apps kamu dia ini Facebook content monetization beta interest form teh ini bu pici pendap ka Gmail pi kini Gmail pi to ini come to example choose adini you tadep teu kini ke Facebook one kini ka Facebook account URL live pi kam ninna live back pi seden live back yang sesen live yang hak profile pi mana dia pilih profile klik profile pi te you pi ka ni ke 3 dot ini te klik itu mana dia pi klik ke 3 dot dia te copy ka ni ke link yang ni ke profile yang pi mana dia pi copy ka ni ke link yang profile yang pi dia telai ini live yang hat ni pa pi live yang hat ni professional mana dia pilih professional dia te live yang scroll te live yang ni see all ya pi chem ka ni ka creator support hap klik pi ketika creator support kamu di sini betul ini creator support te klik itu yang suggestion senyapa te klik yang akan ni ka monetization mana dia itu dia klik akan ni ka program LGBT dia tu yang kan ni in stream ads scroll down support tadi you ini thok ni in stream ads te klik itu te mana dia itu te scroll down tadi you thok ni we are sending invitation te you ini dak blue ini in this form te klik akan ni in this form mana dia itu dia te klik akan ni ka Facebook URL te kata ni link wa pak copy pi dia te paste kai ni mas yang ba paste pi kai tu dia te padak pi kai ni ke Gmail account pi ni dia te la di Facebook la di YouTube pi la Instagram pi te padak pok ni lam la per te la lam kuat pi padap la per te padap tang kai ni ke Gmail account pi ni kenang yok ka Gmail account put yok ka Facebook pak mail pi man yok pi kai ni content monetization te ni ka Facebook URL kamera ong pi copy ka ni ka Facebook URL pi dia tes dia paste ni dia thought let's do this mana dia piga ini dia thought ini thank you for your interest the Facebook content monetization beta ini jimut da like ni ke form ni cakap ke Facebook atau punya interest ini dan ini ke form tok em kam boleh piga waro ini itu ki creators itu ki perlu wah deki ni ke Facebook wa da kelak ni ke Facebook professional senia bah ulek piga ni ke step pa pi waro ini cai na kani em kam boleh piga step ke win lang baga ni ke content monetization GB kumai bisa bon bale ni dasnya bah ulek pika kami ni jai ni kan submit pika ni ke form pi ini hab lek bai pi chi tiao sansen rusen hab submit pikan puyok pika ni ke content monetization chua good news name arajar pusan te ngai skem ajan ini podas nyau thu pika ni ke in stream ads waye daw tenek go po under review la ni mana mi set up go pile arhoi set up pika wa to wadang em go po jing update thmi yo e go pida content monetization tes nyau phau up pi jai ne yo pi yo ga ni ke content monetization tes nyau phau follow pika ni ke step wa pha pi copy pika ke Gmail account pi wa ka URL pi te
Tapi sekarang ini let's do it the submit form. Tidak uyok pika cai ne kani ke content monetization wajib piu kumai pisa lang baki ads on reel lang baki tu ke bonus wa kani ka in stream ads dahap lang baik ke warok ini. Mem kamu yok pika ke tu ka ads on reel ke tu ke bonus. Ni da ego pira ke content monetization harus nem arjar perusan. Te kuble cibon wa dapat pika kani ke video do ini te kitu ke perlu odang wan themel let's nyawa u follow pika la ne subscribe po YouTube kam ha po YouTube le dak thap kani ke video. Kuble cibon ceman ya ke next video.